Nĩ makiria ma mĩeri ĩtatũ rĩu aikari a itũra rĩa Gatamaiyũ Gilgil kaunti-inĩ ya Naikuru magĩikara nduma-inĩ. Aikari aya arĩa aingĩ ao nĩ arĩmi maugĩte matigĩtwo magĩtara hathara ya mamirioni ma mbeca kũrĩa morotete kambuni ya ũtambia wa thitima ya Kenya Power nĩ kwaga kũmatangĩkĩra thutha wa transformer yao gũthũka. Tumekuwa na shida ya stima tangu mwezi wa 5. Tumekuwa up and down tukikosa stima. Iko wakati walikuwa wamekuja kuchukua hii transformer, umeona hapa, wenyeji wakakataa naye. Sasa sijui kama ni sabotage ama imekuaje. Later on wakakuja wakasema imeharibika na wakaibeba. Tumejaribu kupiga simu kule kwa Kenya Power na Naivasha, all in vain. Bado hawajasikia kilio chetu. Kama ilikuwa imeharibika mbona hawarudishi? Alafu wakarudisha stima section fulani. Kama kusema kutoka hapa kwenda hivi kuna stima, nyuma yetu kuna stima, ni hapa tu katikati tumekosa stima. Na kama walikuwa waturudishie stima, si wangatu connect na ile yenye iko kwa booster. Kumana na ũũ, aikari aya makiria ma ngiri ĩmwe maugĩte nĩ megũtabania mũrũrũngano, makiuga nĩ manogete nĩ gũikara nduma-inĩ kuona harĩ mĩeri ĩno ĩtatũ mathukuru na mathibitarĩ marĩa mamarigicĩirie makoretwo na thĩna mũnene. Wazazi wetu ni wagonjwa, wanatumia madawa, wengine wanawekewa dawa kwa fridge. In fact hizo dawa zote kwa 2 months zimetupwa, wameenda hasara, na si dawa ya pesa moja, ni pesa mingi. Alafu pia security imekosa hapa Gatamaiyũ, hapa kwetu mlimani. Sasa kama ni kuku, wengine wamefuga masungura, zinaibiwa usiku. Sisi wenye tunatumia vinyozi, tunatumia stima, tunaenda hasara juu sasa hata makastoma wetu washatupotelea, wanaenda side zenye kuna stima, so tunaumia. Akiaria ũmwe wa maabitha a Kenya Power ũrĩa ũtanetĩkĩra kũgwetwo augĩte transformer ĩrĩa ĩrahũthĩkaga itũra-inĩ rĩrĩ ndĩrĩ na ũhoti wa kũmatungatĩra marĩ othe rĩu na mamĩkuire mamarehere nene, ĩndĩ akauga kũrĩ na ũnyihu wacio gũkũ bũrũri-inĩ ihinda-inĩ rĩrĩ. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.